Ingando online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga. Binjira mu nzu ngo bari baraye bibagiye gukinga, ngo nuko bafite ibyuma ngo n'imihoro ngo babafatiraho ibyuma babapfutse n'iminwa ngo barabita babasambanya, nuko ngo babakuramo n'amafaranga bari bafite nyuma yo kubagezaho inkuru ivuga ko mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba kuwa 30 z'ukwa 2020 abantu batamenyekanye bateye urugo rwa Bwana Bizimana Jean Bosco utuye mu murenge wa Byumba akagari ka Gacurabwenge bagasambanya ku ngufu abana b'abakobwa babiri, umwe ufite imyaka 17 n'undi w'imyaka 20. None kuwa 5 z'ukwa 10 abagabo batatu bamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bakurikiranyweho ibyaha bitatu ari byo gufata ku ngufu, gusambanya ku gahato n'icyaha cy'ubujura. Mu iperereza ry'ibanze abagabo bemera ko ibyo byaha babikoze koko. Uyu ni umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry, arasobanura abari bo n'ibyaha bakurikiranyweho. Aribo niyo Mugisha Isa, Ufitimana Jacques na Bisanukuri Alexandre. Ibyaha bashinjwa byakorewe mu karere ka Gicumbi, mu murenge wa Byumba, mu kagari ka Gacurabwenge, bikaba byarakozwe ku itariki ya 30 ukwezi kwa 9, aho bateye mu rugo rw'umugabo w'imyaka 40, bagasambanya umwana, bagakoresha n'undi imibonano mpuzabitsina ndetse mpuzabitsina ku gahato ndetse bakaniba. Dr Murangira akomeza asobanura ko aba bantu bafashwe ku bufatanye bw'inzego z'umutekano n'abaturage. Bafatiwe mu murenge wa Byumba aho bihishahishaga ku bufatanye bw'abaturage n'inzego za polisi, baza gufatwa. Ubu ngubu dosiye yabo zikaba ziri gukorwa mu iperereza ry'ibanze no mu ibazwa ryabo baremera icyaha. Ntabwo ari mu rugo rw'umuntu naho bagendaga bihishahisha, ariko ku bufatanye n'abaturage baza kubagaragaza. Dr Murangira Thierry, umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, akomeza asobanura icyo amategeko ateganya mu gihe aba bantu baba bahamijwe ibyaha n'ubutabera. Nk'iki cyo gusambanya umwana giteganywa mu ngingo y'133 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, igihe yaba bihamijwe n'inkiko ni hagati y'imyaka 20 na 25. Aho iki cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato nacyo kiteganywa mu ngingo y'134 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho igifungo bari bihamijwe n'urukiko igifungo kitajya munsi y'imyaka 10 ariko ntikirenga 15, hakongeraho n'ihazabu ya miliyoni na miliyoni 2. Naho iki cyo kwiba cyo kuko cyo ni giteganywa n'ingingo y'170, aricyo bita kwiba hakoresheje intwaro, igihano igifungo kitarenze kitari munsi y'imyaka 15 ariko kitarengeje 20. Iyi ni Ingando online, mbashimiye kuba mwarimo mudukurikira. Tuzakomeza kubakurikiranira iby'iyi nkuru kugira ngo tumenye aho bizarangirira. Niba ari ubwa mbere dusuye kuri iyi channel, nagira ngo nkusabe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru tukugezaho tukizigutegurira ako kanya. Turagusaba kandi gukora share ndetse no kuduha like kuri iyi nkuru. Niba hari n'igitekerezo ufite ushobora kugitanga muri comment. Naho utaha nakagaruka kuri Ingando online. Ingando online, hamwe natwe hari ikintu gishya cyo kwiga.